Alright, 100 Spartans, sanibingelela nonke babukeli emakhaya. Lapho sikhona phansi eWitbank emalahleni ezinambeni sise-ward 23 la sikhona. Kube khona inkinga enkulu babukeli, njengoba nisibona emva kwethu ku-background kushiye kwangconca. Khona umfowethu oshele emkhukhwini washa waze washona. Besingekho thina bebakhona omakhelwane. Bazobe sebanichazela ukuthi kwenzakaleni. Sawubona mama sana. Ake Ninjani mama? rona likayibhuti Mama re khona man. Khopela hore uhlalosetse babukeli emakhaya ukuthi kwenzakaleni lana why imkhukhu ushiye waphela sona kwenzakaleni mama sana wami? okay ke ba dumedisha babukedi ba mo Yeah. extension 4 Yeah. more ka maabane ka 10 Yeah. kora past 10 re dutse re tishitse le bana ba Yeah. ke kwile nkare go a thunya ke nna ke maybe ke nagana re ke koloi Eh. e eme mo phatsising ya rena Eh. bala ke nake 2 e thunya ga bo re bong Eh. bana ba hlola ba re ke sethunya Eh. a ba hlola ba re ka lefaster Eh. ba re ngwana wa ka re yo mama go aswa ka next door ra bula mola monyako ba shirikile ra bula monyako ra kitima ra tla ka mo ra gwella ra gopela thusha ra thushang ene nako eo ba sa welela ba sa re yo fela go ne ntse re ka idiang ra gwelela ne ke dikoma ke re ka mo morago a re sa le kusha batho ga ba re ba ka dintlong go a tonya ra gwella re thushang ngwana wa ka wa kitima ke re nto e kaone a re bitse khansile mola mohlomongana o tla re thusha Kagiso a kitima ngwana wa ka ke Kagiso a kitima ya mola re mama a gona ka re mo founela Kagiso a kitima ka mo dikomeng a tla le khansile ba tla masogana ba tla mara ga ba etla Kagiso ya kwa be se go fedile ka ena shem ya mohlolo ko boneng thoma go bona ka mala go mas mama bitso la ga be re mmitla ka K mara ena a re kwa ga masango ga thabile bele ba re kwa ga masango mara le bitso be re mmitla K ke motho o be re motlwaetse kudu o na le family around mo teng o rune family mfo a ke tsebe nna o ke mtsebang ke Ndebe monga Steni se ka re ena ba mokatishije mo Ndebe nna ke mtseba ke motho wa go tswa gole ke Ndebe manje o ile kae bamthethe amaphoyisa mhlawumbe ba motjere puti ba tla ba tima ditima mollo tla tshitse go fedile mara masogana a mo a fetsa a tswaletse ka metsi ba tibile re tja metsa rena re tswalela re thiba re zama mo re ka zamang gona mara beshe moya ga go tshwele na me e bona ambile go atla stima mollo sa atla sa ema mo ba tima ba feleletsa ntse ke dutse gona ka montle go atla le maphodisa nna ke rakile ke maphodisa ba re matsana ka ntlong re nyaka go shoot ambile le ngwana wa ka ratsana ka ntlong ambile ba shoota go tla le forensic tsa ema gona mo ba motse ya gona mo yo mhlolo ko bone puti thoma le go bona ke tshogile kudu a se ke robala le go robala nna se ka robala nna ka robala shem sithi sorry mama nte re tlhagetseng ke mpe kudu a e kgatlhishe go rena a se ka robala ke le ka gore le nna modimo mphe matla gone gore ke be matswala ke madulong ga botse noma kuzolunga mama ne babukele emakhaya nayo inkinga enkulu lana sicela ukuthi manje nabaphathi bethu beze bazobona yo disaster management umuzi ulele phansi umfowethu ushonile 100 Spartans sikhala nabo abakhalako kubhlungu. Alright, 100 Spartans sisekhona futhi sinani babukele emakhaya sisekhona ward 23 emalahleni la ngime khona ngime no mfowethu umakhelwane naye ubonile okanye uzwile kwenzakaleni bese uyachaza ukuthi kwenzakaleni phecelezi uthi umsawubona yebo njani siyaphila ntwana ngicela bese explain abantu kwenzakaleni ngoba siyabona nami amasenkenanga awile lana ngathi kuthiwa umuntu oshona like kwenzakaleni njengomakhelwane uboneni uzweni mhlawumbe yo mina sham ngizwe yazini nje kubhoma ngazi ukuthi kubhomani ngihleli vele lapha endlini mangiphuma yo ngoba nesikhathi sikuphunya vele bamakora past 10 and bengihleli ngaphandle yazi ethi ukubuyela endlini mase ngithi ngiyaphuma sekuyasha kamakhelwane yo sengigijima ngibiza abantu vele like abantu basemasokaneni yazini kuvele laba bakhona into ukuvela sazama ukuthi singacima yes ngisamile ukucima makhelwane sifikile mara sifike sekukudala yazi sofa sona siyabonga ukuthi sifikile because ama forensic wona at least ahambe naloko ahambe nako mara kuba abafikanga angiboni boyithola umlotha yazi like mara ngicela ukubuzana beniphila kanjani naye makhelwane ethi bekumuntu oright asofa yena bekungasi umuntu bekumuntu othanda ukuziphuzela ngiphuza utshwala mawubhekile wena angeke ube nesiciniseko yes siyavuma but then mawubhekile yini mhlambe engabe ikhoselo umlilo mina sofa yazi ngiyacabanga maybe ngisho like bekumuntu ophuzayo obhemayo yes maybe
bekabhema igwayi like bekayi-1 futhi njengoba kuyi-weekend yes maybe bekaziphuzele wathi bhema igwayi walahla somewhere la ku-scans khona because like nomnyango vele wakhe vele usekudeni yabo yes vele kushe kucalela ekamareni ngizwe ngathi ukhulumisa ukuthi bamthethe asavutha bekasavutha azi mama bamthatha because like yo bamthethe vele asavutha bamthethe vele asavutha umakhelwane wethu cha kubuhlungu kakhulu kodwa phephisani bomakhelwane ngisho eish mara shem thina besicela yazini yo shem emalahleni besincede shem bazothatha yazini because thina sesiyasaba shem namuhla shem beze bazobutha shem yazini yo makunje cause yosasaba ukubuya ebusuku shem yo nomuntu ushonile simbona vele cause umemezile shem yazi ebuhlungu ukuthi umemezile sizani asikhona ukunceda simadoda bokwethu sesimadoda sisazama ish yes hayi cha siyathemba yasemzini abaphathi basibukele le video izohamba ihambe izifike la kumele ifike khona izoze ifike even now disaster management bazobuya bazobheka lana kwenzakalani bancede la banceda khona ingawo khona ama 100%. Singajabula kakhulu 100% yazi singajabula kakhulu no sibonga kakhulu mntana sekhaya ngisho awusibonga ngemnandi that's worried nathi ngoba naku ufowulele but then asibonga uthulele sibonga ukuthi ethi simkhona sisebenzisana nathi nichaze njengabomakhelwane shazini mara no akunankinga mntana sekhaya siyabonga ubeka siyabonga yeso thank you babukeli iyo inkinga sinayo lena bathi izolo ngo-10:15 ebusuku umfowethu uvele washa beze ubhoma izinto abazibhoma or ma-TV or yini but then ekuseni nanka ama-results kushe kwaphela asazi kwenzakalani namanje siyanithanda nonke emakhaya ngimsaluthi kubuhlungu emndenini kubuhlungu babukeli emakhaya lona engihlezi naye lana umama unkosikazi okanye unkosikazi kwalo baba lo oshonele emkhithini oshile waze wangqonda izolo emalahleni ngo-10 ebusuku asazi ukuthi nobangela yini akekho umuntu owazi ukuthi kwenze njani babukeli ngoba ngabe uyakhuluma ukuthi kwenzakalani angazi mhlawumbe ukuthi angakhona ukuthi kwenzakaleni mama asikisi mama yezo asikisi mama phephisa mama bakhona abaphathi bethu bazokunceda bazobuya bazohamba nathi umphakathi usemalahleni sizohamba nawe kuze kuphele lento yenzakele yezo noMonica akhulume kunzima babukeli besizama ukuthi angakhuluma something achaze ukuthi kuzenjani ukuthi kushe but then akakhona ukukhuluma as we can see bafethu ayikubuhlungu vele kuyadabukisa siyacela-ke baphathi bethu baholi bethu emalahleni wonke ama-department angakhona ukunceda sicela benizonceda vele sekumoshakele akasebenzi akanalutho umuntu nje njengoba nje akazi ubhuti uzombeka ngani akazi ngabe jathi kuyokwenzakalani namhlanje nayo ucakekile siyacela baphathi baholi siyazi zikhona izinhlaka okanye ingathi izindawo lapho uma angathola khona uncedo njengoba si-document akhala akusimnandi yithi kubuhlungu yes but then sifuna ukuthi nibone kwenzakalani kulo mhlaba esiphila kuwo emalahleni 100%. Sanithanda bafowethu ngakhuluma masampini bengimthanda bengazi ukuthi uzongishiya kabuhlungu so bengizimisele ukuthi ngiyohlala naye ethile size sihlukane mama uzolunga phephisa bazokunceda kwamasipala nami umphakathi uzokunceda manje uma sifike sivele sokunceda wena usiyiwani kubuhlungu kibo yezo mama inceda uzolithola yeso phephisa mama 100%. Sizithatha zinjalo bafethu niyazi ngimsaluthi